Kinong dia madan ki badan hapo kalama jongka Meghalaya and Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association balayalam da kakong bailenda pertu kabadai ka President minta kasi ka arpu artarik unaiwing arhajal arpusaw. Kilatur siya ka office trekam jongka Shillong Municipal Board hadian ka Sorkar Jilla kalatmu ban pinkenriano na kijaka baki jusyong dia madan harut surok. Habakran Shakilat Pathai Kubor, ka President ka Kong Bailenda kalap beringam babaro kinong di madan kin sami nadu mentakasni hakijaka bagi syong di jing di man nakasni lada ka sorkar katmu ban kendang iki da ka bor. तो फिर वो तो रोज रोज का आउट हो रहा है ना मैडम वो तो जी रोज रोज तो पेपर आउट नहीं नहीं वो हटाएंगे ये अगर ऑफिशियली आएगा देखिए एक क्यों आ रहा है एक आप लोगों को पता है एक कमेटी बनी हुई है प्रॉपर टाउन मेंटेन कमेटी बनी हुई है ठीक है उस कमेटी के थ्रू प्रॉपर सब ऑफिशियली होगा सबको पता चलेगा ऐसे नहीं होगा ठीक है तो इसलिए मैं कह रही हूँ आप लोग आराम से रहिए और आप लोग को पता चलेगा अगर कुछ भी हो रहा होगा प्रॉपर चैनल से ठीक है तो लेकिन हम लोग को टीबीसी का मेंबर है ये भी और ये भी सुनो चार आदमी है लेकिन 18 तारीख भी लास्ट का मीटिंग है वो मीटिंग में कुछ डिसाइड नहीं बोला फिर बाद में 2 दिन 3 दिन के बाद भी देखा मैं पेपर में न्यू में और 24 तारीख में वो तो सब का जगह पे हम फुटपाथ लोग को पकाई के रखा तो क्या हुआ तो क्या कमेटी की मेंबर तो क्या फायदा नहीं आप कमेटी की मेंबर हो ना तो आपको पता है जो भी डिसीजन होंगे कमेटी के थ्रू होंगे कमेटी कंपनी तो कमेटी का dalang balay pada balay fiber call pada balay bangun ya ada peran nama parti disi namar kita bagi kiwin kidir hadir balay penami di penmi keren baru call pada mendai ban penmi kumto pan akot kubon penmi bekan sidan man kapor wan pek wan okra wan sampukan min wan mau wan siap kemudian kata paling kan mendai problem dia kumto tadi ko dayu ni mempercaya kata kaji tidak dan bahaya saja kalian ni memblek dan iya ke babiang mana ni lek sang lada kamsiang pada tapi pendapi kisar biru ka kertan galis tempat milut atau lesen mationg mana ar tempat pois kemat mentagi la pois kendor kenrap kepadang saksi stan program padat handai ju penmi dak kawai penmi dak kawai ya kata kawai pun nak kalian dong di cajan bat TVC hidai ban ya sanken baru rawat jo penmi ya kata agar ban ki kubor ki penting ki pensier ya ki pai bapli mentasi jan bapli kan kini pai कितने जिसमें हम लोग घर में फुटपाथ में दुकान करते हैं तो ऐसा कैसे बात करते हैं तो मतलब ऐसा खाने के लिए तो हम लोग उसको कहाँ जाए हम लोग खाना कहाँ से मिलेगा देखो ngingim syare pan ngiwan hani mdai bong bayar datang ya ka kamai jak po jong la diru ngi ka ngia daru hiya ka an bangi ong nadu kas ngi banding kong hiba pentrai kam kat kum ka an kata ka institute survey ka bale mentala sisnem ro ka susap kot sa kimle beni are ka ba ar ki ong kata ka digital survey re hadu menta kata ka digital survey ro ka bam trai kam hano hano ro ki ong kan sawan ka message re ka khamwan re tegi ki kam ki basa teng ni kwa ba ki dei ban pendep mdei ban simpor than kat ni ba dia kan ni ka jing berngam iba pole te ngingin pediang hei ro ko to ngingi soto kwa ban pen habri ya kata kasor Shillong re ka jing pen habri ya kasor Shillong kamut dapat ban weng no ye ki baduk ban khniat ya ki ban kenjat ya khiu ja jam ki te ya kata ho ni tip bat ni soto ro ya ka ai na ta kadang ni dan kanong rem ni yang kanong rem ka babiang papentrai kam nginom ki jaka ki bangi la di jing di ki bangi la dap ban survey bat ni kerpat ya ka diang jang ka TVC ro pakan sim klo ya ka rai ke ban pendep ya kata ka institute survey ban I license bat ban ya pe ya kita ki jaka hano balong ban hano pamlong di mana tu biong ngimpo parking lot le yu ka parking lot menta ka parking lot kajaka syongkai mdon public toilet hangni ha jela jongi umdon ten le yu taka parking ka wei ka kali ka labam jaka hadu namanta lai sangut kinong di madan te ka kor kajaka po wat ka ain ro kala batai shai begini ki jaka jong ka sarkar kini ki construction ki deiban
penrung ya ki nong dia madan bapli ki bakat ni kene situlup ka perthai ki baya kamai jakpo bam ya don kam bam ya don jam han re Krishna ki building Krishna ki mall Krishna ki hotel rup lot ki bahe aspa te gini ki badukin lai shai hakapor ba election te pia so thu bha banwan ai khublei sitang miet ru han re ndala dei kapor te klet lot ami ki ke ibaro te phi te an girung itep ya ka an ka jong la jong i don ka nong rem bangiwan yak hang ni ro Kamu ada pihak jika bapak pikula bang banmi nak surok. kat zaka kat kum ka anle ka batai shai ba kum ka police bazar kum ka yodu kita ki dei ki natural market ki heritage market ki baladon la slem ba ta ki popos nam phimla ka an ro ka batai shai ba phimla ban pen kan ria la da phi ai ro em pihap ai hai jaka ki ba marjan bat kayo omdei ban pet tang kita ki brio ko syukran klebi upol haler tamba ga dei da ka tvc hi ka ban ya rai lang Balik berkamnya, nado mensua, kampat joya cakali na paplis pajar. Balik mentapan ya cakali. Kiwan kijing accident man kasni hato, kena unang di Madan. kajing accident le sha highway ro Man kasni accident kakali. Nang tapadan, man kena layu. Man kena pada paperwin mangi. Ni mang penwit yano. Ni isong si jaka. Kadai kakali. Ubri ulaya jam dang topat bapli dang yelek bankir. Tenra sepung hang to. Kena na yangi bat tangka wei ke masengan pha jaka sarkar dei lada bamweng mentaka mit ya ka ar pesau tarik ngin thiamet na do mentaka sngi ngim am khang hiro kadukan ro ngin kata ada jongpor ar pesau tarik dei bon wan weng yangi dei ngin ado mentaka sngi ngim am lekco seyeng kadukan ngim am lom rengin thiang to bat ngi ban mit Thank you.